Wengenza kwethu ngiyathemba ukuthi bayaphila abantu kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video. Zabiwe kanje-ke izihlalo zamaqembu ePhalamende-ke. Izinto-ke zime kanje. ANC-ke inezihlalo ezingu-159, mase kuthi i-DA inezihlalo eziwu-87, mase kuthi-ke Umkhonto weSizwe unezihlalo-ke zabangu-58, mase kuthi-ke i-EFF ibe nesihlalo zabangu-39, mase kuthi i-IFP isihlalo-ke eziwu-17. Zime kanjalo-ke izinto lapha-ke ePhalamende. Mase kuthi-ke i-PA noma-ke i-PA inesihlalo-ke eziwu-9, mase kuthi i-VF Plus nesihlalo eziwu-6, bese kulandela i-Action SA nesihlalo-ke eziwu-6, mase kulandela i-ACDP izihlalo zawo-ke eziwu-3, mase kulandela-ke i-UDM inezihlalo-ke eziwu-3, mase kulandela-ke i-ATM nesihlalo eziwu-2, i-AL Jama nesihlalo eziwu-2, iBosa nesihlalo eziwu-2, NCC nesihlalo-ke eziwu-2, i-Rice nesihlalo eziwu-2, i-Good nesihlalo eziwu-1, ne-PAC nesihlalo esisodwa, i-UAT nesihlalo-ke esisodwa. Zihamba kanjalo-ke izinto-ke amasisi asewonke angu-400. Kanti masibheka-ke noma-ke zihamba kanjalo-ke izinto engenzeka ukuthi ngaze sibheke izinto engekho nathi sibona-ke izinto zime kanje. Fisa ukuthi ngizuvula wakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalokhu.